Zdravo! Pokazujemo vam kako da na Viberu šaljete poruke koje nestaju odmah nakon čitanja. Vrlo prosto. Dodirnete ovaj satić i birate vreme koliko će poruke trajati nakon čitanja. Mi biramo 10 sekundi i šaljemo poruku. Vidite kako sada pored poruke stoji broj 10. Sat još nije počeo da otkucava jer primalac nije pročitao poruku. Sada će početi. I evo ga. Otkucavanje počinje. Primalac odgovara i njegovi odgovori će se takođe videti samo 10 sekundi nakon čitanja. I sve tako. Na kraju isključujemo brisanje poruka. I sada brišemo sve tragove da se ovakvo slanje poruka ikad desilo. Dugi stisak pa obriši. I to je to. Skrivena konverzacija se desila, a niko ne zna za nju.